nyamemba enenso wadom yen na wotwe foforo nia odi ama yen na wotwi no adesua a etoso enwotwe or say Christ shaped lives and spirit filled speech abrabo a Kristo asesa no ne kasa honhom hye no ma ase jata ewum ukotomu obunzo unya hodin bia na kwa na wo wow time awo ugenda characteristics na be hu erade a wa be ready you a new creature oh ye ntese nyame bia ni bonne a wotisi se oye ne na dwe ho ana da bi device plan enti je beba ne se mekwa kudusa afedie medu ba bia mentimi se machi bio ebema ye nyina ye ho akwaba nyame adehye se wasan ache yen na wotwi na aseda ayeye nkanfo na yede manidin afi so yede aseda ma adofo a na wotwi bia mutie yen efiri wiase afana nyina ya na meka se otiefuo ni ho a ene okafo adwuma no ho nya hwe enu nti mutie yen nti adofo nyina ye chiamo na ye ka se Kristo omwa mo na ndwumedie bia mudie no o ma no enkoyie emamo enenso nyame adum nti ode mpanifo ene adofo abehia se yene mu nyina nkambom na yensua onyankopon asem no eno nti eyamunua Hansen Asamoah eni enenso se ne meka no be se na wotwemi ensani de metinamu ama enua Bismarck efi se otia ina chikakra na ya diguma no eno nti enye menko na mediguma yi no meyi adofo a ene ye ne omo ebesua de akire se mehwe me nsani fa so heye ya ye elder last week ye ne no eye edisua no London Ghana first elder Isaac Boki elder no akwaba yeja elder wase na watwemi nu watwa so ama ye sere so to so a na oni ye nsua de afi yekoye nimu a yeni aba Mrs Agnes Tete onso moya munim no de bia da ye ne no na eye adesua no oya ade pa one dedicated lady de bia meka se na homfama de is second to none isare ye mo akwaba afi esan eko etiri ho a nyame aye adom dodo mse adesua etoso nsia no ye ne osofo na ye enenso third week on the buy afi waba say ye no ensan ye adesua nyame isha ne very busy so nyane mre de ba osofo Jojo Bonny emo akwa thank you nyame isha na onhwe odwuma so ema na enkoyi adofo ebremu ebesi ye trust na ama elder Isaac Boki abompaye amaye inyankopon ye da wase enwumere akonya omayen ema ye hwe wasemu esasma ho medie ne mekyerekere na wona yetie hwe wi asafa na nyina nso enya wasemu ntiase na nyina mfa mobra aise ne fatadwe nsakyera na oyi hu adi a enya dom ne nkon wanim oni empaibo oni adesre o Jesus odi munti amen amen benifo mesan amamo akwaba ewo Yesu din mu odofo a watwe wakonwa ana wo te wo screen ho ana ba bia wo tie free bia no emo akwaba the Christ shaped lives and spirit inspired speech say abrabo a Kristo asesa no ene kasa honhom ahye no ma yenka ibosem a ye gina so na enye se ye wire fie ti na efe no nkaibo no enye se ye wire fida ewo efisofo 89 modunu mienu ekosi adonu na isage se why crowd a obeken kan amayen Ephesians chapter 4 22 to 24 no I just see any say
Mukani abrabɔ fam deɛ munyi onipa dada a ɔsɛe wɔ nada akɔnɔ mu no ntwene na moma ɔnyɛ mo foforo mo adwene honhom mu na monhyɛ onipa foforo a ɔbɔɔ no Nyankopɔn suban so no kretene ne ahotie mu amen amen se adisue eye de pa na ye ko yanimu no hu se there is a progression of thoughts se ne Paul ta twro no hu se otwro a ne twro ye no start a asem obeka no no progress no de bi ka ho no de bi ka ho afi obehu se ofa the bigger picture no a unya ne thought ni nyina uti anye yie na akutu mfimfin ba bi keke bi na wo de koye wo theology pe asem ato enu nti na esese yesua ni nyina bom na yete ase no yesua beduru se eye Kristo ena oye asafo no nyina eti na yesua so hunu se Kristo ena oka asafo no bom na okọ osoro ayema ne so no oche asafo no akyede sa akyede no ene honhom kronkron ene akyede ahodo a honhom no anso de kye ti ehun se ebi mu ye teacherfo ebi mu ye difo ebi mu ye asofo ebi mu ye asempakafo unexhaustive gifts are odema asafo no afei de wakọ nanim another step forward ena o kire yen say yehunu we nyina say ye unified in one body in Christ today ene na say ye bo abrabo a Kristo asesa no na you say Antonio e wo Spain emre bi atwamu just say or your homeless man or ni ba bite ena na body say nyina ni trimbi nyina fu aye tantan enti emre bi ena baba bi say ne yebete ase no ye friend no salon ona bi ofre no say owura adomato so meyi uti ena ofre no ko ye no mma no proper treatment makeover yi ni ti edai no kama ye san ye makeup kraka ne ho na mo se nye no nko a wontade ye hye wa atete no ye do ko shop na ya mma wo say ye dressing ni wie ye no ena ye de ahwehwe kese si nanim afi ono a ohwe mu anu wa Jesu o se we de say nyamia that makeover no ye de ye Antonio any stories bebra yate no eno na Paul kire say we need to be made over after Christ has met us na se say no de di kan say kwan ben na ye be fa so a bone ye tomu ntentan no ye betumi asan efiri the downward spiral of sin enipa Ephesians chapter 4 no nyina no first part na ye last week no second part no na ye hwe from 17 to 32 no ka ensem bebre we dey compare Colossians 3:1 to 17 no or ka almost the same thing normal hodo a ogidi ni ese wo ye ene na ensese wo ye mama mi say Yesu etisen ansa na ye Bible no nkyekere be na odi ama yensa ansa ye be ye a Christopher na Kristo ehu yen no na onipa yetisen yo listen a share free say on say Kristo sumo we no onyame na free nipa eba ne nchen na ansa na nyame be free obi eba ne nchen no na o tibia bi mu ansa so entino Bible no kan say mo akane abrabo tibia so wo hu Kristo a tibia wo wiase no ye different ebini enoma ye wo wiase ensanom ema pe cigarette nom gambling sanom ni nyina yesu bia so wo hu Awurade a otimo so ana say nyame wa dom brebre no oto nsa frɛ wo a sa kanya brabo no nipadua no na wode ti sa brabo no mu na Kristo ayede ato nsa frɛ no it na say na wo di additional fit yes o ka Joseph Morio ho asem no bra Silva Garcia ohun so no about ni ti pese prekese no yi no ye ni makeover no sa na say ye wo wi ase yetie boni no adware ensanom ema pe chese brasu bia mene nti Kristo frɛ a sa bra bono ena Kristo efrɛ mu enti ogie ni tumi ni free Kristo nchen se metimi agya ensanom metimi agya ema pe metimi agya ewiase bra no ahode ni mfiri me
It was were free and canny abrabonumu. Medase elder. Also for will be a kahua. You the elder said the elder which we shall say no dancing say ne sa nti ohwe additional contrast say Ephesians no chapter 4 17 to 32 no they are to Colossians no 3 1 to 7 which me who say the na Paul kan Ephesians no o kan Bible na yibia oyiba a me de pa no say I say old man, that analogy, old man, because no one that butcher you can't lesson no. I saw was a sound there atari fin why there yes a sound for papa ni no. Into who sa emra wias no Paul kaiwom, especially do Colossians na no oboso pa mu wias no na suban bi amu mu no oba ready mo untimi nye dem entwa so no na da butwe den ebobo suban bi behavior of patterns ebia se woni awurade a wo den that was your old self wo be hu awurade a wasesam this is your new self in Ephesians Paul eka o chemu bebre ba kakra me be kan say or the tutu say gentile for no because we are gentile we you see futility of their mind na mo wi ase no bibia mo na eyisum darken, your mind will darken. But ube hunyamia, God enlightens you. Yeah. Ube hunyamia, you change the way you walk, and you make it a clear distinction. Ewo obia unimnyame. Oye jude fane say wow, time I walk with gender characteristics mu. Now be huni eradia, wabe radim. You a new creature. Until there's that contrast or draw hono. Amen. That's it. Yes, thank you. Function also for can we see. And if I say ogu amana man ye boni. Say me tin say ntimi kan ye na me dia dance ye awurade mu. Say mo nanti bio say dia amana man mu fo aka no. Nanti won adwene huni ye mu no. Won na won adwene mu aduru sum. Na esa ne say oni nti ase. Na won akoma imprimenti. Oye nkwa onyankopon ma no ho ananafo esa ne se won ani nwu ade bionti ode won ho ama ahohwie na woye afindie nyina ani bremu enti contrast na no so for like say woni nyame mu a eniema a woye no so ye eniema ahohwie mu wa ani bre so like with enthusiasm ni oye nte say nyame bia ni boni a wotiti say oye no na adwe ho ana da bi device plans edi because nyame honhom bia ni. All right, you are so penny say agi eso can be me dey me kai enso say unzo do Colossians so or say set your minds above things above and no things above and no nko a wo dey inverted commas men ko bia set your mind on the things above. Ni can things above. Ni just say eniema awurade ye den. Ohwehwe ana ope efri ni ma. You say wo ye Kristo na wo te ho free wi ase niema na wo set wo things above de nyame hwe na menua na je say wo nam the right path nyame ehwehwe free ho. Me da say also for me me da say o kan say me ba ho. You say yentimi mi adesua we wa bra ye mfa ye mind ne nko things above. Ene na nka yewu. If you say as I see so no me ya can one say we ye nyina den ma ye now so ma me nyina spiral send downward spiral now about send your bone e dey ye ko steep on say o ma progression bi baby o say akono nyinsen a o bone nyinsen a o wuo. These are progressions the moment and David ameyati ase was Psalm 51 5 and 6 bonimu ena me na nyense me amuyomu ena ye wo me ena Romans 6:23 no say na ye nyina ya ye bone na onyame animunyam aboyen enti ye ka say e Kristo na ema ye nsa ogie no the contract no ma ye bobo so da boke bobo bi so practically no ma hodo a ye nye ne enemremu in fact just say abonsam some crab is so easy for people to do and no ma e so no. My question is say a Christo ena ema ya hoden sa ne dey do we have yes your responsibility bi ewo mu ana ye wo BBS ye wo because my next question is say yesu nko dey ene na ye den na wo mu aka no nso wo mu mana ye ndie watimi agi ye free mu obi a wo sa boni no mu me a me wo mu no
me responsibility e wo ho a yebetimi agi me free sa down that say amena mu na wusane akọ na wa wuni sa amena yi awowo eguase agata ewom ukotomu obewu nso unya hodin bia na kwa na wo kọ no responsibility be na yen ye wo say Kristo nsa na watene no obetimi di age yen ye part ni say okay na me say that person you elder question I say very very good. One say or you see word or say downward spiral. Yeah. I just say we shall say we di boni. Na one make it about 10 and now you 10 na. Say the more we di boni no. Na de wo kode. E do ko wu say the o kan ni wo kwa je bedu baby anka obi. Bibi anye bibi anye. Na Paul say your conscience has been seared with iron. Thank you. You carry I want you carry I want enti wo fa obone ye anase ufa bone kwan so a na wantimi ama awrade ankasa ncha the still small voice nyame anyewo a menua wobekwa komenta ma beden wobepem na ye nyina anim or see the thief came to steal, to kill and to destroy, but I have come by the might have life and may have it more abundantly. And no say it is the question now we send busa wa han e kwan ben so na ede wobetimi ede ate wo ho eye Kristo. So woma erade ho kwan good na oyeden ojew na otrase so do nante a said the Paul yes a differentiation na say opoye power here waka ho asem ewo Ephesians waka ho asem ewo Colossians na uzo onimu or specifically said that butwi kan bobo niema enema bi suban bi wo ho a wo yede wo sha ase wo wi ase do na but so ba Yesu mu a wo jibi se me ma erade ho kwan na me ma ne ho konkro ho kwan a Minuano, amen. And when God walks with you, the experience is different. Beautiful. The experience is a blessing. Wa utimi hu se enhira sonkumbi aden aba so utimi hu se asomdwe sonkumbi nso yeden e ka ho wa utimi se nyame honhom enso ene woden ene wo kasa. Amen. Entina e kire se nia odaso atemu ntentan okọ spiral no enye nyankopon na ompese obegye no na mu wono na ontene ne nsa ema opɛ no ne obegye adie no ono nyanye ndi eda nanka obi kan ho na meko mani me kan book be or say one wrong steps prepares a way for another and no ba ko to ebone no na esiesia na obone pa ko yere atos enti nipa na okọ deep no and am bi otu bia no ye the otu here de akọ deep anye de odi san echi so enti opɛ na de san echi no ne hia because ade abako nyame ntumi ne se obehye ye peso aye bibia mayen gese ye manokwan na me so anama me tu the common me ade amedan ho se me sra kwa awrade nchen enti de beba ne se mekwa kodusa afedie medu baby am ntimi se machi bio enti ye se opɛ no na awrade hia na yetimi ensese bia se ye good. In that main kind of Colossians 1 chapter 3 verse 8 no say na afa mu die muni abufu kokobone bone pe ebususem ne animu sem nyina firi monumumu muni di atron chechem homo muni onipadada no ne ne yengu. Amen. Amen. For Ephesians 4:20 to 24 no. Eso ne waka so. Ephesians 4:20 to 24 no. Na se ne modi kan aka se yemfa ye ni hwesoro no. Na yemhwe ne a o ka kire mo in the conversion story no. Se na modie mo asua Kristo sa se ampa se mo atene ho asem na wa church munimu said Yesu munukretie no ene se mokane abrabo fam die munyi onipadada osai wo na ada akonomu no ntwene na moma wonya mo foforo mo adwene honhom na monhye onipadua foforo obo no Nyankopon suban so no kretene ne ni ahotie mu. Amen. So compare way to near sister can ye wo Colossians 4 chapter 3 18 to 20 no more. Me can 8 to okay 8 to yeah. So o kan bomu a senia o kan kan ma ye no a me pese me hu se senia owura no you say Antonio physically no you changing entirely no in our spiritual change you know from the year can ye practically no o see yenye then na all can am I say also for the can say
yes yɛde yɛni hwɛ soro yɛde yɛni hwɛ soro no from the akinkan ɛkyerɛ in physical terms in practical terms because what I say you can over Colossians they said the all can or say ma nyame asem let it dwell let the word of Christ dwell in your richly in what in wisdom and teaching and admonition one another say uma nyame ho asem anama nyame asem eba omu now uma nyame etworo sem nenum to say worship bibia obeyi bia onim se betimi atwen wasi awurade so no ebeboa mama me san fanko mechio who say ye contrast bia and as I said the Bible no tro no with the story no ebemu no papa no e kan bibi time ye de no call saloon na ye no ohun say o kan bibi say I am not the same person now feel we no say there not only say that he looks as an one statement my life has changed my life has changed is enough so ube radimwa your life changes. You are no longer the same person. Into the Colossians, any contrast now because also old man. Old man characteristics of old man. We are saying it is an old man. All the basa imagery, old man, old clothes. And a baby, I miss me who yes, can it ten on kai palm reno. Na dim pass ubenya 2 set of apparel and clothes now because obushi be membership be was say. Answer no washe gown so the man so the no enso she wase answer enti omo culture in that first century Christianity no na entire boy dey enti Paul is using that image so wutimi enye sasika na say we dey wo sa ahudie na wutimi sesa ho no dey na je say nyame aye dey and say wo sika enti you use same image wo be ready man this time enye so much of sika ubetimi eden asesa atare dada no because bia washa ache ayefin nyame aba ho opese ote hu free sayefin no no sha watare robe of righteousness in that context entite hu free wodada mu said ye wokasa one ye u behavior but no kind of behavior pattern of the behavior Christo ni die u be Christo ni the way aye kasa the way ye ma enema bi ye de nema because of ye behavior bi no a driving ni pebi e free nyame ho so when you Christiania mesrɛ walk like a child of God said you be hu a ohwe wo suban ohwe wo kasem ohwe wo ni yem kra na ne kon ado so no so be dey ono so betima be say Christianity so amen ne mami kan Colossians if you see say osua Christo abrabo from 12 no see enti adam say moye nipa onyankopon yi mu no ahotifo ni adofo yi monhye timobro ayemye ahobrase adwene odwo abodwukyere na se obini obinya asem bia monhunu mema monhu na monfa enticha monhu sadia erade de achemu no sadia monso monyene no amen with us pa on say zage honhom ne ade o ye adwuma no say me ba hwa na wadi kan kura kenti no de yemfa ntoa so ho say wo hwe ne ye kan ya there is somebody obetimi aye change no na onom cigarette wajai na onom nsa wajai opema wajai opemema wajai oto chacha ene ya to ni din de gambling wajai normal hodo ni nyina obejai but there is one thing bia osan kai obetimi ajai ni nyina so saade no James Efreno the little mystery Paul kan ho asem techrema speech kasa you can stop everything yeah, but still maybe ana kasa bi wanu ana asem aba asem be no ka kire yin se eba se ye hwesoro na ye ka na de no se osofo ayi uye analogy of ntade no se atade ane bo eden sa no a wahye bi kura na nya ne bo na eden wuchi atade bi wo ho a ohun ginamu a se etete kura no a wo mpese obeyi ato atwene eno na ye nipadua ne ye bone no in that case you know eba kasa ho asem so a afutu ben na Paul odema yen ho kronkron de ma na Paul so emre nti ye no very short dancing o say techrema o say honam akwa no
ketewa bi yes nanso tun de gya etokro mekai se ekon bi esi Africa kro bi a me modin tekyerema obi na koka se me radio station ena ekro bi so mu ena ye done civil war so awade mu tekyerema ama ntitimu ede aba adwuma mu tekyerema so me koka amamanya nim me koka amamanya promotion afei na de adwuma sɛ yɛkɔɛ de na de abeto enti Paul say ye nipa yɛnto yɛ tekyerema de yɛn enareka ɛna Yesu ka ɛkana sɛ mi wɔ se ɛnyɛ de sɛ be ɛkɔ nipa duam na yɛden egu ho fide mu de free nipa yɛden enu ba no obi hɔ a ɔbɛhyɛ atare kama na so asɛm bi ɔbɛka ɔbɛdwa mu no ɛma atare a wahyɛ kama ne nyinaa yɛden egu ho fi tekyerema tekyerema ɔsɛ ɛno na yɛde hyira ɛno so na yɛden yɛde dome enti yɛnyɛ careful sɛ yɛ Kristofo a yɛnto yɛ tekyerema nareka ɛsiane sɛ tekyerema bɛtumi de yɛden akɔgya ma ne nkuro nti ne yɛnkan Ephesians 4:29 say mumma asema emfra biara emfri mu enum na yimum asema eye na yema nkoso a ehia na wode adomwon a wotie no amen amen enti we from 26 no ekono a na wadi kan amayen a lot of things akase owi fokra me wiye bi mosi mubumfu na munye bone to aso kan ni nyina mame na mo ama obunsam kwan oyufo onwia de biu na yimum omomode mfa ne nsanya adwuma pa na wanya bibi a odi bema de odi hia na 29 me kan see yes 30 ni see 30 no mo ho nyankopon ho nkonkwan odi asomo ano ama oche no ye beba eno so but yenhwe tekyerema no de no kakra bi nka ho say when we are talking about the total dramatic change of a Christian nienti am yigina ho a check kakra ni say most often than not no ye hwe the outward looking no first na me ye me style bi first na me shentade say na me ye me hu say but nsem a efiri mu ba no eya na ya gwen tanko ho papa and a very very important say no elder kan no we get to know say yenye den what do we do because the transformation no eya na me hu say from near Yesu and nature say eya na transformation do na it half to the extent say unni mintira say that word ni shas say eba pe na one here na we yakọ old self no nti yes yenye then what do we do how do we overcome that idea no na yetimi anya total change no am say dancing so we lesson ni mu a o say Paul na isa obobobo eniema no so oboba na say the kind obedu sa tekrema na the way a ye ne ho ekasa no the Paul yen ka say the Paul ye nyina ne say this is Yeshua chapter 3 no ye were Jews and ye were Gentiles or ka ama oma benya enkabum one faith one Lord one baptism and the unity beba na Paul ka but Paul any congregation Paul any omo ochro na de na mo onim se omomu pi no ewiase na no mo na omo ye Gentiles no omo be hu nyame no they were not fully converted. Enti all chromanasa, all carmanasa, all two for church romno. And so Timmy make a clear distinction, say, Munshe ye, na moa ma, said the namo tieno. Iden, and Siam fam ma eradimu. Enti Paul ye be a bebo mama, say, a bebo mama build up. Good for the relationship, good for the church. Because who are sorry, now you are kasakasa, you are through, your mom or more bokro no, says about you cry, your mom sound, you were near my no, and can't answer, it doesn't speak well of us as a body of Christ. Then you are sorry now more bad, then faso. Until Paul, funny way, Obehu say, see any na ye radidi, near ye j, and in church, near dinim raso there, and yema wimuno. A Christopher
eni kwanse by because it's all build a community no so who say a fit for the occasion and have so boa ededie ye can say grace eboa omonso a omoyeden omuti no enti de Paul ya ne say o invite momra momenkabo say de betimi aso abom say de betimi atwen awrade abom say de betimi asua awrade say de behu awrade abom. Amen. Amen. Oh, say Bible say who be woman na se wutino am baby bi anya the chance na beba Paul aka nia enye na o sa tro mu nyom de besi nia enye na nam. Amen. Kasa de ye de be kasa ba kasa no enye ni ehia ebe ma obi nkoso enye ne ebe ma obi ra ho. Amen. Amen. The Bible says every idle word that you speak you shall come for it in judgment. Assembly a woka asem hunu bi be free wonu mu aba no yenso eta free yenum pa nyame hu eso hu ye mobo no afi o say let your speech be seasoned with salt. Yes, sir. Ma wonu mu asem there will be emremu emfrimu ntina ita ka asem woka emi de pa say first no ye kasa no na ennunyam a wa kire ye nia ye mfansi na namu go ye den ya obekasa de wo kasa bisa ho say asem a meken so ehye nkran so eye nokre na ye no kura me kan the right time na ne me kan no so no unyame ahye me se menka ni nyina Kristo a nka asem wi obeka. These are some of the things that my speech no e kire say e failed ye keka where when how and what to say. You know the bastard there that's obi a you jokes be no say na no so number one city. I mean I said that. Em say jokes no say joke bi awo ne purpose. Nti ye ka joke anya joke nyina na ye the meaning. Joke bi awo behind it no asem a opese portray. It is obi a oye poems. It is obi a oye a lot of hinti no me gidi say ne ye kan nya ye ntimi stop say and I obi ntimi ntwiro ABCD can we but ni nyina na ye when how and what and who to whom and I will catch them very very important. That bibi so am say ye can also Paul can say in your anger do not sin. Yes. A bibi and so here now I'm for to say let not the sun go down on your wrath. One will say let's send account Paul and Kase ma ubunfu also ubuti mi fu because nipa so emotion everybody anya de bia na why na bufu aba because of maybe asem or na behavior bia obi be yi acho but the Paul koso aka say we bufu mu no hweyi na wa meye den amato ye wa anya bone enti obi bufuo na ye ya obufuo na wa kai de Paul kan wa ware mu asori mu woni nipa na ye adwuma mesrew nyame mu no yes ye emotion no betimi aba bufuo na ye kasem ba kai se o ye nyame bawo enye bibi ye no me when you also for feel so that na ma menka we say bufuo ni kasa ya ye kan wa 70 say business meeting e obi nim now because you don't even know what somebody is going to say but in can funny say Christopher mu no and can you bet me trust ye nyina ye ho say ne wo ho bia fabra but one hwe ye a ne ye kan ebi no no nti kan ye sua na kan ye sua ne ye a ke be nyame fie no aye very ade me wo just 5 minutes to complete the rest no now in the 5 minutes ye can be that yaka nea Kristo oyema yen yaka ni nyina besi say na hon kronkron no so how does the Holy Spirit work within us ne dwuma ne say e wo ye conversion yi mu me gidi say na dwuma ne ye ni nyina but ye mbo bi so kakra bi na fe ye fa ye disua no emre bi ye na ye hwe kwan ya ye so ye response no ye be fa so e de atena na fe ye wie hon kronkron no ni dwumadie e wo ogidi ni abrabo mu ne say also yes kiso kono onim se de nipa ye ni pedua ne mra wesitie enti o say John 17 o say me nyam nyanka na mesno ochigina no ayeden ababo nche no kra honhom a ewiase nyeden enim no enti hon kronkron dwumadi odi ne se odi kan yi aten kasa ye kan asebi o be kan hon kronkron yi atem sa asem a o kan no ebetim de ho aba enti manka no ayeden no homeso hon kronkron be prompt o say ahaya wo kwei we betimi ato e de se se obi a opensa na Awurade agye afi mu
As there be a baby over for code, man, baby, and say, General, no, or day, and our numb. Odo ho ye den eko to ha mo enti ho nkronkron to be ni se obeboy ho ban afri sa mera ye wo no ho na on hye yen yese de ye panye den ema no tumi no ewo yen sam se de ma ho nkronkron na ho nkronkron ye den wa modi ye no na ode ya fa tene kwan so but ye mebe no ho a ho mo kasa kire ne ye den ye fa nya adwuma ye ni professor de ye nye enso no ya kuma promunti ne ye den ne ye eno na o se eyesa ye ho nkronkron re ye mana konya e mana nye sesan a oye pese oye oya brabo. Amen. Say there that butcher kind or say 13 or say and do not a warning and normal do not menye don't grieve the Holy Spirit. A silly one. Now go chapter 1 verse 13 to 14 now. What say Holy Spirit no ujinya media you are sealed. You are marked. You are guaranteed. Because why then wababeji erade edi until you say you are marked as God's own nyame ankasa mark was the one Elder Hansen oye me ba now at the same time yankai say Holy Spirit no or say a down payment of our future redemption and it will be too much as a down payment of ye no na ketua ana ode atua man why addicting now person nyame ba who could grieve with the Holy Spirit. One say who can Bible gospel say grieving the Holy Spirit is blasphemy. So be shed that pa ye who nimpa sa dia we na wo gina ho na wo nipa who are you and who person ni nyame bi ntantam. And I'm asema kan ye. Yeah, he say we are creature and God is a creator. And if God is a creator, who are you? The Holy Spirit as he named God the Father, the Son, and the Holy Spirit, divinity, 3 in 1. This is our belief. Meaning says Sadi we need a count say no you only people they are still doubting the power of the Holy Spirit. Almost omuji nyami God the Father God the Father di yeji Yesu di but Holy Spirit no omunye den Holy Spirit media omunye ele da butwe so aka ho ne maybe ba adofo mu the 3 are one. The 3 are one. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are all part of the deity of Christ. The deity of God. Amen. Amen. Start again. In the end, this is to say when you go upon the chain, I am saying, see a dimity chain. Yeah, my only you dear she and to me. When your Mrs. said, we share your command and Bible for me at you. When you mean when your media chain, vertical one, yes, and never horizontal one. Not in you, dear, we are bravo. Amen. Yen afi yen fani nyina ntwa to se ne ye ka ye nyina no ese se daddy ebe daddy wo kwan ben so verse 31 and 32 na wo kan ye no san repeat kwan ben na efa so adadi ama yen if say sometimes you know you was so much theoretical knowledge about the scripture and God ya dwen mu no ye nimpa o kata woni kura na ye bo Genesis chapter 1 verse 10 ube kan ne wo ho chapter 1 verse 14 Revelation 12:15 ube kan is here but question I want to say dia ben na ye wi a ese se e kire se ne ya kan nyina no ne Paul 2 ye fu hu kronkron no ye hu ne wire ne oye abrabo mu nyina no e di nso ama afoforo nya so mfa so o se den o se mo ma wonyi ye die nyina ni kokobone ni abufu ni anukrokro ni abusisem ene bone penyina firi mu 32 no na mo ma mo yam nye yie na enhyehe mo mema mo ho mo fantiche mo ho se die onyankopon nam Kristo so de ache mo no amen with a self-explanatory there. And no crime names agi kan na because what kan ye na. Was there no asem no anukrokro na ye me de wo ho no. But burning for 30 seconds each. 30 seconds will be 30 seconds in 1 minute ye me na so. Na nsem a yaka nyina to fabo a wo pese wo bo e de ma atiefo practically no ne wo sua free mu pese atiefo atie na ye di wie. I'm sorry, the senator for boy in Ame Bonnie say, or say, input off the old self
and put on the new man. The new man. Na yen sa e Kristo abrabọ no e be koyi na onkonko so boy me yan ante se de Awurade pɛ. Amen. Stagger. Your summary. Sure, this I won't know more because ye ni pay kasa ye be kasa. But one more na umuni ye kasa yan kasa nka Yesu anko be kasa na so bi so ye boni a ye so fa nchiche ye ho. Ene na be ma ye nyame ma. Amen. Amen. Yo, me so Bible no and lesson in my who so say Christ saved life, me boy. Christ shaped lives and spirit inspired speech. Oh, into the mesua we say at the end of the day no say me so me nyame badia me pese amanfo be hu say ho nyame ho nkonkron no endo na ede and then me nam me Kristo so into me kasa mu me ni ye mu no especially ba me kasa mu a me pese nyame ma hu say me so me ye nyame benti no mama ho nkonkron no ede me ye adwuma. Amen. Adofo we dey ya yenimu a yesempa na yesua yi eya na da bia me ka say adesua ne say wusua na akobo obi din hye ho a wase no wan kasa bo din hye ho say uhu efisofo nwoma no a bebi otweroma efisofo bebi o ka say enuanom no na me de me din ahye ho kwasi asamwa ede na Paul o ka kire mi ne o ka ne say ese yabrabo no eye Kristo a wa shepu say Kristo shepu ade a there is no blemish senia otena se shepu Adam and Eve a o say na pepepepepepe suban so na nkanye ton ekoto ma bon so na nkaye pe no sa na ye sign the manual he is going to reshape it even better ti your life no a e downward spiral no obi ye de agina kokko so afei o say ye kasa no enchire beba mu yemu bebre ho a me ye number 1 won so bia sa na wotie obufu a okeka nsem bebre wuwi a na wanu ho na wuwi kura hu yanka manka we na afei na akopa chew se wota apa chew wo abufu achi a hweniye ma Kristo emramu use the gargle procedure for so gina wonum so no na me na nkakra na pigun kakra enkono no wabufu na yeden akofam. Speech is the most important part of the Christian life. Nyakopon hira yen na yehu say Ephesians chapter 4 so na ye de awie ye next chapters no ye be ko chapters 5 and 6 na ho so ensem wo pa ho na afei na ye do the practical Christian life na afei akodie the warfare ma ye miremfi ni aka no ye miremfi da the practical Christian life e ho na obe kire ya wofo emma se ne ayere no yere no kununom na ye wi a yakọ warfare mu se ye ne honam ne moja na enya ma wo wire mfinti ma ye nyi ye hu mfre disua mu kosi se all the 13 lessons no nyame adom ye be wi Yakopon hira ye na ye ma osofo mo mpa ye hira so ma ye osofo pa che hira so ma ye. You, dear Lord, we want to thank you for this lesson study. We want to thank you for reminding us that we all need to practice Christ inspired life. Or Christ-shaped life and spirit inspired speech. Rather, yesua bibri enedue. Eto bebia ye refie ho. Eto bebia ye kasa mu ye nyu edi enchre amamai. Eto bebia ye ni ye mu no nipa hwen a omo nyi ni se ye frɛ ho a Christopher boy na lesson ya yesua aba yesua free mu no ye di believe your life. Ye missia and san go back to our old man. Help us to put on the new man. Help us to change the old clothes and put on the new clothes, which you are. We used to unadema. Shira uma omohwe omotie. Ma enyina nsua bibim free lesson. When ye sodo by Jesus Christ di munti. Amen. Amen.